Arshan MEGHALAYA bani pedang subhai pi baro asa kathup kubor menta kajan mir swaban phai shaki kubor ki babania nginya pechwa yakimat bakongsan Rakhi ka Raj Bhavan ya ka jingyo jala bapura ki khatnyau tali ki jala bat ki Union Territory yawer ulat ka jala ban yatali bat ban yatrilang Beli Menteri Rangba ke Jala Konrad Sangma ya ke Jengjal Police Station ke Batamai an penbut ya ke Rukam Shena ya ke station haki Weipat ki Jaka ong Menteri Rangba ke Jala. Yo I jing ke NPP ban job ha ke election GHADC pulam ke jing penki win ke Kongres hadian ke election ha Bihar ong udkhot ke kabinet Marquis Marak. Bat maham unong yalam ki Shipai Rengkau Upendra Dwi Vedi ya ka Pakistan ong baka operation sindur ka Prapupra kenta ka ditang ka trailer mentang inya pet ya ki khubor ki babanya na ka jella Karaj Bhavan Shillong hene kasngi kala rakhe ya kasngi yo jala bapura bat kasngi seng jong ki khatnyau tali ki jala bat ki Union Territory ban kentiu ya ka thong jong ka ek Bharat Shrestha Bharat la penlong ya ka cultural program hador barhol da ka jingdon rengkat jong ulat ka jala UCH Vijay Shankar ubala thang ya ka sharak kabala penbot pat da ka jingkren jong ki lat lengba ka video ka ba penpau ya ka jingjob jong man la ki jala bat ki Union Territory ha ka jingkren jong ulat ka jala ula ai khublei ya baro khat nyau tali ki jala bat ki Union Territory bat ula ya wer ban penne ya ka jingya tali bat jingya trilang kat bakari kadang jam sya ka Viksit Bharat haswa usnem arhajar sapho nyau. Let us take this occasion to honor the people, culture and achievements of each these regions and to express our collective resolve to continue strengthening the bonds that hold our great republic together. On this joyous occasion, I extend my warm greetings and best wishes to the people of all the states and union territories. May they continue to prosper and contribute to the peace, progress and unity of our nation. Before I conclude my speech, some of the stalwarts, highest authorities in the defense, they all had come and participated in this program. Menteri Rangba ka Jala Konrad K Sangma hene kasngi ula play perda ya ka Japanese language training program jong ka Meghalaya State Skill Development Society Hashulong ula kedau halor ka jinga trailang ka Jala bat keri Japan da ka ba penpau baki dan laipo nyongot ki nurse ki ba tray menta sa Japan bat kani kala no senyang kumbasan klur tingka man usnam sa ka foreign exchange usangma ula ong bayakan ni ke program la penyait lang bat ka ASEAN Group ka banyarap ban penyo kam yabon ki samla ha Japan da ka jingyarap jongkum ka ni ke training ka badan ha Shillong kumba prapun reungut ki khana puli ki la penrung kerteng ban puli ya ka ktien Japan na ka benta henriu benai Menteri Rangba ka Jala Konrad K Sangma ula pli ya ka police station ka Batamai ha Jengjal West Garo Hills menta ka sngi ka jingdon ya ka police station hakani ka jaka kanang penklan ya ka an ka kanun ka ban penbha ya ka kam ai jing shakri hakipor bakerke bat kan pentikna ya ka shongsuk shongsan jong kinong shong shnong ya ka rukom shna ya ka on penbot ro haki wei ki jaka khnang ban penbha ya ka chingtei Hakajing ai jingkren jong Konrad ula ong ba wat hapdeng bon ki jing
katanat pulit kamsyam la randin ban pendap ya ka kamram ka jongki bat ban penne ya ka jingsuk ha keleng ki benta jong ka jela jongi. We are here in Jingjal in West Karo Hills, and you can see this beautiful new building behind me. This is a modern police station, and we're so happy that this has been inaugurated. And just for the information of our citizens, that this police station has been made as per the standards that have been laid down by Government of India. So this is one of the most modern as well as full facilities and infrastructure police station in the entire state, and we are hopeful that slowly we'll be able to replicate this model and have this in other parts of the state also. Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee upa Vincent H. Pala ula kenno baki kam khayi bian yo udawyong kidang yai beteng ha ka jela rengkat ka jingyo jingkershan na kibriu ki babat ya kabor da ka bakdaw ya ka jing priang ka jing krong pisa bian ka bak taapat ya ka jingkit hok la ban kedaw bakat kum ka kaipot jong ka bot ka bala pen i bala di tang lai hajar sanspa 100 metrik ton ka bala long tang iway pon 9% na ka ar lak khatlai hajar sanspa 9 metrik ton udawyong ha ka jingli lam menta usnem ka komiti jong u BP kataki kaya tho ba kadang yale ban penyat biang ya ka jingli lam ya udawyong lengba ka Coal India Limited. Like today, somebody gave a report at their school. It's given by the deputy commissioner, it's given by the police, it's given by different agencies. And tomorrow they said that this is illegal. And day after tomorrow they said, okay, auction it. Auction has been done. And there's no transportation. This is official, they cannot say. And they cannot keep on changing the data. So I think the committees which looks after this also are involved in this. Otherwise, they keep on changing the data. They keep on changing the system. The fact about the coal is that when the NGT stops the coal, they stop suddenly. There's a huge chunk of coal, huge investment was left there. And when they stopped the coal, it was stopped without proper planning. So definitely there will be a huge stock of coal in the jungle, in the roadside, and some under transportation. The problem is that the government is not taking it seriously whether they want to stop or not, whether there's illegal coal or not. The governments, I think they're living with illegal. Working President ka NPP ubalongru menteri ka kabinet Marquis Marak ulaong ba ka jing ay jing kersyan jong kipat ba ya ka Congress ka lahir arsut hadien ba ka jingya tep vote ha Bihar bat ka kamyoi bat ba kamyoi ya ka no ka jing ka bakraw na ka Congress hakani ka election GHADC ka Bansolong. Ula kubur baki don kijing duna hangni hangtai Henry ula penpaupat ya ka jing job jong ka sorkar NPP la khmi lenti ya ka thup kerteng jong ki kertong ha ki tayau ba hapdeng jong unok pra ha ka ju kapor ula kentat ya ki jingkam bakaladon ka jing thong pisa shakinong thebot kum ka bomdon nong rem satya. I don't say that it will be a cakewalk because every election has a different test altogether. You all know that. So definitely Congress's web has gone down. The kind of web they were trying to bring in has gone down after the Bihar election. So therefore, it is to be seen what kind of a web will be there in the district councils. Obviously, we are hopeful of getting support from the people of Garo Hills because the state government is performing under the leadership of Comrade Kesama, which is the majority party, that is NPP. And in district council also, we have resolved the issues pertaining to district council issues. So therefore, we are hopeful because the district council process of reformation has already started. Now in district council, we need reform. And people of Garo Hills also need that reformation. So
it is possible only with the mandate given to if mandate is given to NPP party only. So MPP can assure the people of Garo Hills that we will be able to provide stable and then vision-wise reformation for district council in Garo Hills. Mentang inya pet yuki khubor nakathan satay lam ngi. Nong yalam ka RSS Mohan Bhagwat lapoi hajala Assam menta kasngi nakabenta ka jingle jingok ka ba arsngi ya ka Assam kum shibenta jong ka jingle kemen badap sispa snem jong ka seng. Hadian ba lapoi halok priya Gopinath Bordoloi International Airport ulalet Betcha Sudar Shana Laya kabadan habar bari Guwahati. Kani kadai kasien ka ba ar jong ka jingle jong sha Guwahati menta usnem. Ha ubnai rempang ulasa san sngi ha Guwahati ha kaba ulaya kren bat kidukot halor kimat bakong san jong gaseng. Mentangin yapet yaki kubor hakari. Chief General Katanat Sipai Upendra Dwivedi ulaong bag kam leno hajamu bat Kashmir kila khamduna hakabalai puengut kileno kila abanrat dingkong menta usnem bat riu puengut kidai kinong Pakistan habakren hakasngipli perda yaka Chanakya Defense Dialogue arajar arpusan ha New Delhi ulabatai ba ka Operation Sindur yaka bala penkut no tang haka prapupra kenta kalong tangkum ka trailer baka India ka kalalong kabala penkre ulama hamru ya kitu kinong no senyang hakikam le no bat ula banjur baki jingya keren bat kikam le no kimla banyai lang. मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है क्योंकि देखिए हम तो एक उन्नति की बात करते हैं हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहां तक न्यू नॉर्मल का सवाल है आप देखिए हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर यानी बातचीत संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा 1.0 तो देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। Kayeng bishar Delhi menta kasngi kalapha ya Amir Rashid Ali ubalakenno don kti ban penbethai bom ha Redford sha ka jingset phatok ban toket shiphausngi da ka NIA Rashid Ali ubadai na Kashmir bad ubadan jingyadai bad Umar Muhammad Nabi ula syakem ha Delhi hadin baka kali kaba upendangkam ha ka jing thombor lalap baka dei ka chong Hakabaya day bat kani ke NIA kalaya trailang bat kato katni teli ki jela ki born penya jong ka sorkar pedeng ki pulet jong ka Delhi, Kashmir, Haryana, Uttar Pradesh lembat ki wei ki bor khanang ban yai beteng ya ka jingto ke jong ka ha ki kato katni teli ki jela. Menteri Kena Katanat Yadari Sanjay Seth menta kasngi ulaya kendo ya khatsan ngut kinong job jong ka Innovations for Defense Excellence lani IDEX
ki balapen I ya ka aerospace katkum ka jok ba menta bat ka jingpen tibet jingpen bit penbiang hakarukom yada Harvesta Startup Zone jong ka Dubai Airshow arhajar arpusan Katanat Defense Research and Development Organization kalapen I ya kilat kilenti bat ka jingla ki core technology ka jok ba menta hakatamasa ka balasdang menta ka sngi bat ka bankut hadu ka arpuai tarik menta ubanai Kishipai katanat Indian Air Force bakantop ya kakenhun surya kiran aerobatic bat kinong yapom ka Tejas kila 1 poi ban yashim benta hakani katamasa ha ka perthai kabai don ya palat shispa teli ki kenhun jong ka Air Force Menteri Katanat Puli Puthi Dharmendra Pradhan menta kasngi ula pli perda yaka AI Impact Festival arhajar arpusan kaba arsngi ha Dr. Ambedkar International Center New Delhi ka India AI Impact Festival kadai ka sien jam ban bu renti yaka National Education Policy NEP 2020 kom shibenta ban kentiu yaka jinglong kre ki kena bat ki nong hikai lengba ka jing penekam ya ka AI haki jaka Puli Puthi हम सबकी लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना, डेवलप्ड देश बनाना। उसमें आज की जो सब इनिशिएटिव हो रहा है ये उसकी कैटलिस्ट बनने वाला है। मैं इंटेल को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आज शुभेच्छा देता हूं, 2 इनिशिएटिव आज नया शुरू किया गया। एक का हमारे बीच में एस्ट्रोनॉट है, हमारे देश में 2 इंडिजिनस एस्ट्रोनॉट है। हम लोग जब बच्चे थे तब गगन में राकेश शर्मा जी गए थे, आप जब बच्चे हो अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गगनयात्री बने थे। Next mission is very clear. I think already laid down है गगनयान मिशन followed by भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और लैंडिंग ऑन मून। और आज यहाँ आके बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एक मिला कि AI इन स्पेस जो लॉन्च किया गया है, मुझे लगता है कि आज जब 2025 में हम मिशन अप्रोच कर रहे हैं, जब हम ह्यूमंस को भेजेंगे तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ AI, हमें उसका यूज़ करके वो जो डिज़ाइन है उसको उतना ही एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली बनाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें एंड ऑटोमेशन का यूज़ कर सकें यूजिंग दीज टूल्स दैट वी हैव टुडे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है जो आज हमें आया हूँ इस चीज़ को देख के, और स्पेशली बच्चों ने जो सोल्यूशंस बनाए हैं बहुत ही फैसिनेटिंग, अलग अलग तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है और एक ये नज है उनको एक सही डायरेक्शन में कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप किया जाए AI को यूज़ करके। mentangin ya pen ya ki khubor na kaleng ka perthai ka Bangladesh International Crime Tribunal kalarai penyap ya ka menteri rangba adu barim ka Sheikh Hasina na ka benta ki kamsniu persya ya ka jinglong briu ka bayadai bat ka jingyakhi balalam da ki khna puli mencham snam Kajing bishar bala penlong klem kajing don kibadon kti bat menteri ketenat kampo yeng barim u Asaduzaman Khan Kamal hakaba ka Hasina kalapet nalari bat unong yalam ki pulit u barim u Chaudhuri Abdullah Al Mamun u badan hapedeng kajing tokin ula sakhi persya yaki la penklan ya kajing pahara hadaka bat haki distrik bamarjan Haswa ban pensngau ya karai bishar kabala banwan ra ya ka jingklumar haki kam san hima sima Haswa ban penlong ya ka election hakari ka jingdon jong ki briu ki bayap ha Gaza kala kiu sya ka arspa henriu ngut nadu balas dang ya ka jing menjur sange yasiat hapneng ka Israel bat ki Hamas ha ka shipau terik urisau katkum ka kaipot balayo na ka bor bakhmi ya ka kot ka khia ha Gaza haki hinyau pu ar kenta baladep lawan ra ya khat nyau teli ki met yap sya ki hospital ha Gaza ha ka ba ar teli na ki kidei ki badang shuyam
kat ba khat san tli ki dei ki bala yo tam na ki jing tua bat bon ki breu ki badang sha tep shapo jong ki jing tua ki ba pra bat ha ki surok na ka daw ka jing e ba bon ban yarap bat plat em yaki ka jing don jong baro ki bayap ha Gaza ka lapoi sha kan reu pu khandai hajar south pa phra phulai bat shilak nyau pho hajar nyau spa reu ngut ki we ki ba mensau nadu ka benta basdang ka jingya ka jia hapdeng ka Israel bat ka Hamas ha ka nyau terek urisau ar hajar ar phulai mentang inya phai sa shaki khubor ya le kai ka weightlifter na India ka Saikom Mirabai Chanu kala yora ya ka khusnam sports person of the year ha Delhi Sports Journalist Association's annual awards haba ai jingkren ka Chanu kala ya sam ya ka jingthmu jongka ban bujlino na ka jing yakhun ha ka thop sau phukhandai kilo sha ka sanphulai kilo ha ka Los Angeles Olympics 2018 That was very heartfelt from Mirabai. But behind every champion stands a great coach. हर चीज मतलब मेहनत करके ऊपर तक आते हैं तो बहुत अच्छा लगा आज सभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वालों के साथ में ये बीच में खड़ी हो पाई हूँ बहुत अच्छा लगा आज और हर प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ रहना क्योंकि हम मेहनत करते हैं पर हमारी ट्रेनिंग के बीच में हमारे जो स्ट्रगल है उन सबको सिर्फ मेरा सर और मेरा फैमिली को ही पता रहते हैं कि हमने कितना साल से घर छोड़ के ट्रेनिंग किया है वो सब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वालों ने सबको बताया है दिखाया है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होते हैं कि मैं कहाँ से हूँ मैं कहाँ से बिलोंग किया है मेरा घर में कैसा है वो सब एक प्लेयर्स के जो लाइफ का हिस्ट्री जो है वो सब दिखाया है तो उन सबको दिखाने के लिए सबको बताने के लिए हम कितना मेहनत करना पड़ते हैं कैसा मेहनत करके कितना हम स्ट्रगल करके हम ऊपर तक पहुँचते हैं तो ये सब सभी को बताने के लिए थैंक यू सो मच ti benta pat nginya pe ya ka jinglong jingman ka suin beneng ha keleng ki benta jong ka jela ha tura ka jingkhriat kalong khatsan degree celsius bat ka jingshit kalong arpho nyau degree celsius ka jing sngam ka hau kalong prapho na ka shispa haba phai pat chanong ba shilong ka jingkhriat kalong khandai degree celsius bat ka jing shit kalong arpu ar degree celsius ka jing sngam ka hau kalong hnri pho nyau na ka shispa katba hajuai pat ka jing khriat kalong khandai degree celsius bat ka jing shit kalong arpu ar degree celsius ka jing sngam ka hau kalong hnri pho nyau na ka shispa ka sun beneng kan rang hatura shilong bat juai Shua ban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngin ya pet biang sa sisian ya kimat bakong san Rakhi ka Raj Bhavan ya ka jingyo jela bapura ki khat nyau tali ki jela bat ki Union Territory ya wer lat ka jela ban ya tali bat ban ya treilang Pli Menteri Rangba ka jela ukon rat sangma ya ka Jengjal Police Station ka Bathamai on penbot ya ka Rukomchna ya ka station haki weipat ki jaka ong Menteri Rangba ka jela Yo jing e ka NPP ban job ha ka election GHADC pulam ka jing pen khiwen ka Congress hadien ka election ha Bihar ong udkhot ka cabinet Marquis Mara Bat maham unong yalam ya ki sipai rengkau Upendra Dwi Vedi ya ka Pakistan ong baka operation sindur ka bapra kenta ka daitang ka trailer Tiperlok katung ilapoi sa kabakot jong kathup khubor jongi menta ka janmit haduk bangin daya syambyang bat pila syai kasngi khublai sibon ya pibaro